Ne morate čekati poštara na kućnim vratima. Upoznajte Postbox paketomat i preuzmite pošiljku kad god to poželite. Putem Viber ili SMS poruke s linkom izaberite način uručenja pošiljke. Otvorite link i odaberite opciju Postbox paketomat. Putem aplikacije ili web stranice pronađite najbližu lokaciju paketomata. Nakon odabira Postbox paketomata kao načina preuzimanja, vaša pošiljka bit će sigurno pohranjena do 5 dana u paketomatu. Paketomat može zaprimiti 3 veličine pošiljki S, M i L. PIN kod za otvaranje paketomata i preuzimanje pošiljke dobit ćete putem Viber ili SMS poruke. Posebna funkcionalnost aplikacije je i da vas podsjeća da preuzmete paket na vrijeme. Postbox uređaji na 7 lokacija dostupni su vam 24 sata svih 7 dana u tjednu. Dođite do odabranog paketomata i otvorite ga pomoću PIN koda. I još jednostavnija opcija otvaranja ladice paketomata je pomoću Postbox aplikacije. U pripremi je i dodatna funkcionalnost plaćanja otkupnog iznosa putem Postbox aplikacije nakon što je vaša pošiljka preusmjerena u odabrani paketomat. Inovativno i sigurno rješenje u dostavljanju paketa onda kada vama to odgovara. Postbox paketomat. Vama na usluzi 24/7.